Tamo gdje ima posla, nema institucija. Na sreću ima onih koji rade radi ljudi, bez naknade. 58 zdravstvenih radnika svih specijalnosti i grupa volontera u svojoj misiji pružanja pomoći ugroženima bili su u Križanovićima u Zvorniku. Od škole su napravili bolnicu, obavili gotovo 400 pregleda i više od 600 intervencija. Autobus pun medicinskih radnika, najbolji specijalizanti, ljekari, volonteri krenuli su obaviti humanitarnu misiju, pružiti liječničku pomoć mještanima zvorničkih naselja, obići povratnike i sve one kojima pomoć treba. To je naš zekat na znanje da svojim ljudima, povratnicima, prvenstveno onima koji nemaju zdravstvene skrbi pomognemo. Pokretač ove akcije opet BIMA. Međutim, BIMA sama ne bi mogla uraditi ništa da nije bilo ljudi dobre volje. Dobra je misija i kad poveže sa finom profesijom i znanjem ima i koristi za zajednicu.